na ramoro chumena mataka ko ni rawon ni biba na mataka ke misa po. Ni ana ni sambulu bida na sero gori sana ni chumena kina na ramoro chumai. Tu na sele. Ni sambula oyo Mr. Ben. Kela pa. Na magikira ni biba mataka moni chikira borombu kama na ono kina liwa na bula FM. Ambula. Ni sambulo binaka sa ikwango na leka ni nondo tukutuku na bongen dendai. Ekira na presidente ni songo bo politiki na sodelpa oratu na inga malambalabu wana iliu ni matini tu oborenge mbani marama ke rauni rasireki o irera tori bo besu erbeta ke na sanga membalata na babure ni tigo ya babala en muirani nondo bonua. Nondo ni tukutuku ka boreta ko ratu na ingama tukuna kina ni sanga ni boroka endona lawana ilolongo sanga ni nondo no mera tori bo besu. Tukuna talanga o ratu ngama ni nangan reba me rauna vei talanoa ke mbani marama membalate sona kunru e raba rei tagatiko e sobe ke andana i kei. Waretaka ni songo mga politiki na National Federation Party ni nangai waretaka na nonroto i tukutuku e nandambi ni parliamente ni mataka membaletira na leo ni bonua e ratori tigo bobesu e nabuku ni nonrambitaki ni rabo bureti kuna tigo ya babala. E ka ni liu ni NFP o Dr. Biman Prasad ni nandaiti ko nga na bonua endo mga namatakina na NFP o yana kianan daw mga muringa na lawa. Sanga ni mga dinataka o irna leo tini kawono na leo ni bonua na muirani nonda bonua na dhala irambeita gikina membaleta na nonda tobole merabo burea na tigo ya babala. Era reirai ni laulungo na matabilo e dhake may lo toka ni kuwa kabaretaka na nonda loya o Aman Ravindra Singh kina matabilo ay ni rasato rutu mga besu na diwa na singa na ilalongo sanga nindo ni mga dinabinaka tiko na bugo ni dhala erambita kikina na taurutele tiko mga besu na ilalongo kasabo tula wataka ni kuwa o turanga ni lawa mena mga taray na non rasikobi na ilalongo mebaka ni tiko na non randondonu ngay rongo di tala tiko na kisingo na kabitu ni singa ni bula katumay. Kinanonda itukutuko ninggito erto sa ate ke bong garabati ko na isongo ni rakabia na nonda bono endo ni tuba-tuba. Kaya na kena sangay mera inso tako irna dorbo. Lewena na timi ni Vodafone Flying Fijians. Erabo arotaki kena sota ni burubura kana boy dariti ko maingilande na bula katumay. Awarita ko ranronro tambolebu na bunilewa ni Fiji Rugby Union. Ninggo endo na tikinang bimbi ya na nonrang garabi binako irna dongito kaya bakaya mani endo na baga dalakay na sotabi na ngauna erbo itabitiw kena na soto ngo. Na timi ni biti, era tau na biota tiko na nonda bonua, ni ngole kiingilandi, na singa moniti ni madhawa katumai. Era tau na sota tiko, na timi ni ingilandi na matay ni nonda tau ngito bawa tombo, na sota ni burubura, ni katini kadio ni singa ni bula sepitiamba, bitu na kalaway na matakalilay, raunyo ni na sarboya, na FBC TV. Sada ba kya na ikurin nonda bawa rongo, na kabin dinday, ni Timo Taumanda. Yoni borong tu mai na Radio Fiji 1 totoka tunan raki na ngona ni ko ni takini yoni nando ba tu mai nanda ngono go me ga ben na ruwa na ngo binga rabi na singale ni ko ni sambulo binaka oya wana kamana langi na makia na bi mataka mai na diwa kina ruwa na bi singale bo mai na moni tikina borong bukan Radio Fiji 1 nando mai biti bo ngani bi ani adu